maudi bukan an di umangal an orde kan hanna inayon ay bolra abutun alim an orde kan hanna hidin nundun Pimalitaw tu bayan ini yang lian ini banak ida umur dan iyo tuari tahay bang bang kalon da iyo etun ibaya amod mudi ayo mun hiku lam mangadar ayo namin tahay mi pamahan ayo amitaw ayon odikan hana ay mitimit ami himihim ayo tabang bang kalon da iyo etun odi ibaya amod wara ayon namin an ayon nahapat ang balat na kulot alito na barabat alilubit tayo nanandang di odi pinipian di odikan hana ibayo ungata hogyabo na wabu yaman palawa dayo unga mulata dun manawa nan diayo daya ratapan nan agamiron dang pagi wahan to imalita wayan inyang liyan iwanapit idayon mabongkalan alim dinamut an ikalidian ikiyangan ikabunian dahil di ba mabongkalbon alim dinamut an o disikap bigat at tiyangan anu nalang bukan anu yang kabigat at tiyangan anu nalang hiulagan at pakawal ya bukan anu nilulagan at pakawal hiberberan ya bukan anu berberan Pimalitaw tumbayan inyang liyan yung ibanakit idayo Udaniyo tuwali tabang bongkalon da ayo etun ibaya amod don hi ayo mun hiku lam mangadar ayo namin tahay mi pamahan ayo amitaw ordekan hanam talilang amitimit ayo tabang bongkalon da ayo etun ibaya amod kon hay ayo nahapat ang balat na kulngot alito unabud bar alinubit tahay munanandong amunara daw pinipian di ibaya ungata Hogyabo na babu yaman amung palawa dayo unga mulata dumanawa dia yuda latapan dan agami don dan pagi kabuahan teodi imalitaw bayan ibanake ida yun nabol hortan an alim dinamut an ikaliyan ikiyangan hi ikabunian arambo dan yutun alim an odikan hanna ikiya ikaliyan hi ikabunian Idhan niyo tahibakayat hiwantiyat o di impangot walgot adut di nganut adut uliyen nirahun hidalan o di kanhan na baboy an imbalito kan dinagdagan ang binuwan ang kahuniyan ingguhad at pugaw di kagalutaan umuhol at hagod di kabugnayan bukan hilirman himpupulun himbabakit binuwan ang kahuniyan Ingguhad dan pugaw di kagalutaan at umuhol at hagod di kabugnayan hampagen in ayuhipan in hinaungan an o di kanhan na binuwan ang kahunian an ingguhad dan pugaw di kagalutaan umuhol at hagod di kabugnayan not yumangayang at tinak yulig na tinak at tanglayan o yumangayang at o di kanhan na tinak at tanglayan ay alang kuat betep tekang kuat barabarong kuat rapihang kuat iyuhang kuat hipaduang kuat aduat ulien bondaan ordekan hanna ay dan yutun alim an ordekan hanna ikalidian hi kabunian mudaniyot tualita bigat hinamunggawan o di ituktok gera atun amo dia ibaw di ayo mun hiku lam mangadar ayo namin anhay mi pamahan ayo an o dimitaw amitimit amihimihim ayo ta ikaggamlah dan o di mundan yu hibigaton hao tiwara ayo namin ayo nahapat ang balat na pulungot alito munanandong nan aya ordekan hanna ayo nit humarok an humalitom di odi pinipian di odi ibayaw unga hogyabo na ng baboy yaman amung palawa dayo unga mulata manawa hanan diayo daya latapan nan agami don dampage kabuahan te Pimalitaw bayan inyang liyan yung ibanake ida yun dan yutun alim di amor na boltan ikaliyan ikiyangan ikabunian arambo Dayong di botun naman olitun alim an o di kabunian an himanahawit ki kabunian ya huganin manahawit ki kabunian hiinhim himaw hi kabunian ya o di kan hanna ahi kungtung ki kabunian ya o di kan hanna hiluhulu hi kabunian o ya o di mahi umakol hi kabunian
Oya o dekan handa himud muda kabunian dan iya tualita pimbalita wayan inamalian yu wana ke ida yu muhau tuali tidak mimana akulo halang bono o timud muda au nakum tiyon an hina amban hitu tulang amunalim amunang tagen halang bono ito o dekum tiyon yon hatun agena hitatawan hibare ng gawan di binuhul di o dekan hanau ungaya iba kum tiyon it halang bono yu Udmura aw ni tongan na labiya kalal gawan tahana mga kitu ya hao tuari oge abo na babu ya manu ang gumikoran ng page palawa da yu umamulat tadum manawa na dia yu data umalam da mi baga mong kanaka mi baga mong palatag di magalawa ataguan dan o di mami biaya latapan dan agami don dah pa o di bigat hinamong gawat tayang pimbalita bayan o di panana iba na ini kalian yun o di na manor hitun o di kan na alim at kalian di kayangan di kabunian kaya ka Nakot mo kami ano?